Om Swastiastu. Wastanti Tiang Nikali Sudani Lestari, NIM 2011021021. Saking kelas A, semester 5, Ban Prodi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali. Mungkin tiang lakar cerita Pangbalang Tama. Ada anak madang Pangbalang Tama, mau mah di desa anu kacerita ia suge pesan torire. Makruna muah tuaranya ngalateken pada timpalne. Di desa totone ban teken saking kruna daya upayane anggona ngamusuhin desane. Yang tua dadi ban desane apang iya makise miwa mati apang sing ada nu nongos di desane tono. Ban te ada mituturin pang desane bakal ngainan dosan Pangbalang Tama entu. Disedek dina anu paun desane bakal nayangan Pangbalang Tama. Mandana ia kena denda lantas panyaringan desa. Nundan ngarahin Pangbalang Tama kena arah-arahane. Pangbalang Tama, mani semangan, malu tuhun siap desa luas ke gunung Ngalikayu. Bakal anggon menahin Bali Agung. Yang je kesepan bakal denda. Gitu arah-arahan teken Pangbalang Tama. Kecerita manine semangan maratun siap, lulus desane makejang, nanging Pangbalang Tama masih nuju mahne pedidian. Karena ia ngantiang siapnya tuhun, uling bengbengane. Makalo ia ngantiang tundan masih siapnya tuhun. Ada jenengnya makakalih tepet. Mara siapnya tuhun uling di bengbengane. Ditu mara ia majalan nututin desane, luas Ngalikayu ke gunung. Tundan makelo ia majalan tepukina kerama desane subuh pada mulih negen kayu. Dadi Pangbalang Tama milu melipetan kecerita subuh neka jumahne lantas desane pau mau Pangbalang Tama lakar kena denda karena ia tuaro nutan arah-arahan ditulantur desane nunden ngarahin Pangbalang Tama. Kacerita Pangbalang Tama subuh neked. Lantas klian desane makruna. He Pangbalang Tama, jani cai kena denda. Masaut penyarikan desane. Entu bancaine tu areng di depan arah-arahan Ngalikayu ke gunung. Mungkin jero penyaringan sampun jero nengan diang di tiang tu areng di depan arah-arahan den. Nining kenten arah-arahannya teken tiang. Desane mani semangan maro tuun siap bakal luas ke gunung. Nening tiang ngelah ayam asiki buin sedek mekel dadi mekelo antiang tiang tuune uling di bengbengane. Wenten menawi sampun kali tepet maro ipun tuun. Irike raris di tiang memargi nuutan sekadi arah-arahan ane teken tiang. Engken keti tiang kena denda. Gitu munyen Pangbalang Tama ke. Dadi desane sing ada ngelah keneh ngelawan Pangbalang Tama. Kecerita buin manine. Mesaut Pangbalang Tama kena pesaut nih. Pangkung ada titiang. Beh sekep desane blog-blogine ban Pangbalang Tama. Payu bangine titi. Nganti Pangbalang Tama tuh ada kena kecerita. Manine buin karahin Pangbalang Tama. Yang desane mani sangkep di Bali Banjar. Mara Pangbalang Tama ningeh arah-arahan gitu. Lantas ia ngai jaje uli injin bakal anggono belog-belogin desane. Manine mekiken sangkep lantas Pangbalang Tama ngabo jaje uli injin. Mepulung-pulung amun tain cicing teken ye. Laut pejangine sing sedih Bali Banjare. Mua kecerita teken ye. Yen kaden tre tain cicing. Kecerita subuh padesane lantas Pangbalang Tama mau murumur kena munyine. Jero makejang nyen je bani nar tain cicinge totono tiang ngupahin pipis yu. Masaut penyakit besinggug abetne mapete ento ye nya ngamah tain cicing. Indayang cai ngamah lamun bani cai ngupahin pipis yu. Marak itu lantas pelen-pelenan ban Pangbalang Tama dadi cengah desane ngiwasin Pangbalang Tama bani ngamah tain cicing. Puputne desane muah tansah bakat gaena daya upaya manah dadine Pangbalang Tama mati.
Wiyandi kena denda. Biasanya kewa pesan ngencanin pangbalang tamak, dayane kudang daya singgah ada mitulin. Nijani kena desane bakal nutusan paporosan teken anak agung. Galise cerita subuh kone kijen, cetik ane paling mandina, apang pangbalang tamak mati. Sapina kocap pangbalang tamak subeningah bakal kagena gayena patine lantas iya makuruna teken kuranane. Pegelang ngelahane pesuang, pejang sing bali sekenang ruroben, ban keben putih sambilang pekel bangken awake waden peti, pejang jumah peten. Gelisan cerita subuh pangbalang tama mati ngalah cetik paice anake agung. Lama nonton buka pebesen pangbalang tamake. Kecerita desane ngitip pangbalang tama. Mati keluala tan matina mara iya neke jumah memantra ngembahang bok. Ditu desane meseselan pada ngora cetikne jelek. Lantas desane buin pa kepuri. Cetike keaturan tremandi kocap menbalang tamak ninga orte. Nyen anake agung suka sedang ngajak cetik. Lantas iya ngekenan bangken kuranane buka ne sube. Buin makruna timpalne. Jalan sube abo kepura desa. Ditu iya bani ngutang bangkan. Lantas teken petine aban kepura mara neke ditu lantas pelaibana kutanga petine ditu. Kecerita manine mara galang kangin nuju jero mangku ngaturan canang kepura. Mara nengo sing kori agunge tilangine ada peti gede di natah biasan. Lantas jero mangku masile nitih sambilanga nyumbah. Batara titiang mau ucap, batara titiang mapaice, man sing ada bani ngungkah. Ngantiang apang pepe desane teke, mara teke ukup nyumbah teken ukup nyumbah. Subuh keto papa pada nyumbah lantas petine bungkahe bukake nget bangken pangbalang tamake. Nyengkuh dari terkejut desane buin pada bisuhin bangken pangbalang tamake. Ingesuk semua nika cerita pangbalang tamak. Kira langkung tiang sinapura. Om Santi 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 Om.